Anira kuri Arsenal. Gyökeres vs Sesko. D'accord. Ubundi wowe mu byukuri abafana ba Arsenal ngende guhura nabo bakambwira ariko si ibi bintu Arsenal ariko dukorera nibiki. Niba bize kurangira nta numwe iguze. Iravugwa kuri Benjamin Sesko cyane. Abandi bakavuga Victor Gyökeres. D'accord. Ni iki wowe muri abo babiri? Urabona ari uwe wafitinga ubundi muri game ya Arsenal. Kuko nawe umaze igihe rwose ureba game za Arsenal ubona aho ufite ikibazo. Turebere Sesko, uturebe Victor Gyökeres n'imikino ya Arsenal no kuntu muri Arsenal ubundi babayeho. Tubwire ninde Arsenal ikeneye mu byukuri. Uri kugira umusaruro ushobora gutanga passe, ko biragaragara ko Sesko atanga passe agatsinda n'ibitego. Ibyo nibyo kabisa. None rero urundi ruhande tw'inyarutso gatoya. Gyökeres ni wa mwataka utazadirecting owe umukinnyi wese mu kibuga aradirecting ariko agomba kugiramo uburyo bunini kukubwira ngo nkeneye aba playmakers bangaye nkeneye abakinnyi b'aba creators bangaye none wongiye mu kiriri imbere hariya ngiye mbaho ibitego runaka urumva ntabwo muzamusa nk'abo umwoki w'umukino kandi wabibonye neza mu mikino igezweho muri iyi minsi iyi Paris Saint-Germain muri murabona ikinisha abakinnyi batatu b'imbere bashobora guhereza ibitego bose 12 cyangwa se 10 bagakora uburyo bw'itego 40 ariko utamenya umuntu uri bugutsinde ibyo bigatanga umusaruro en groupe ugakina nyine umupira muri iyi sigaye arije collectif ni ikipe yuzuye Benjamin Sesko ni umwana 21 kujya kuri 22 Gyökeres 23 kuza kuri 27 yego ariko Gyökeres urumva ko niwe muntu ugeze mu gihe cyo gukina umupira yego igihe cyo gutwara ibikombe yego ikibazo rero kirimo hagati Arteta akomeje kwizirika cyane kuri Sesko impamvu ni iyi Barcelona koko ikeneye service za Nico Williams yego ese hari icyo byaba bimaze kuba ahurira na rubyiruko rwose muri mu ikipe y'igihugu ese ntago byamufasha cyane nawe kuzamura uburyo asanzwe akina akaba mwiza nkuko tumubona ari mwiza muri equipe nationale akaba yanaba mwiza muri Barcelona ubibona ute transfer ya Nico Williams muri Barcelona urayivuga wicyo urayibona gute yego bora nta kabura imvano iyo umuntu agiye kuba mu muntu uri big ugomba no kujya mu bintu biri big rwose twabonaga nk'ikipe imaze kugira intege nkeya ikipe rwose yatakaje abakinnyi bayo igira ibibazo bya Rodri ikipe Man City imaze gukora transfer zigaragara ndashaka utunyurire muri zino transfer za Man City imaze kwinjizamo abakinnyi beza namubyibuka neza yinjizemo bakoza Novu yinjizamo Nico Gonzalez muri Mediane muri zino mpera z'ishampiyona nyine yashize ishyiramo na Omar Marmoush murabyibuka neza aka kanya rero ikoza transfer nziza cyane miliyoni 130 Guardiola n'umutoza w'umuhanga uzi kureba abakinnyi beza yahoranye Man City rero ikintu gikomeye cyane kano kanya iyi City umwaka utaha igomba kwitegwa izaba ikina ibintu bishyashya aba playmakers mushyashya Ryan Cherki ko yashaga no bita Gibbs White wo mu ikipe ya Nottingham ariko bahisemo Ryan Cherki season nayo bazamugumaho Guardiola watangaje aravuga ngo uri kwikurikirana imikino myinshi warayirebye niki watubwira kuri kino gikombe cy'isi ari kuri ya forme ishaje ari no kuri no forma we nk'umusesenguzi wa football kutuzi ko nta football urabibona gute iki gikombe cy'isi urakibona gute na format nshyashya urayibona gute okay nje ko mbibona forma yo ntago nyishidikanyaho forma yagomba guhinduka birabyo gufata ikipe ikajya gutangira mu bice nubwo mbona niziza zishobora gutuma na ligue ibiha gufata ikipe ikatsinda ibitego 10 hari ukuntu abantu bahita bumva ko iryo rushanwa ridakomeye cyane Yes twagarutse umungu wanyu Dominique Savio nanjye nagarutse kabisa kuri Dako Sport Show twari tuburanye igihe cyari kibaye kinini ariko ibintu biraryoshye nagarutse hano ewana Dako vipi safi kabisa safi makuru ya Savio makuru ko nayo twari twaraburanye hano ewana turaburanye kabisa ariko naje abantu bacu bameze gute ibintu bya rugby birakuntwaye abantu bameze neza cyane maze iminsi nkuru tuganira dusanzwe ariko kino kiganiro cyo nko twakibemereye
tumaze iminsi tugikora ko wari umaze iminsi y'ibintu bya rugby. Rugby kabisa, muri rugby turahari naho turaza kubaha amakuru yabo mu minsi iri imbere, ariko naje umuhungu wanyu Savio ndahari, the humble boy, umuhungu wa Nyagasani. None se dako dusoze rero. Muramaze kwimenyera n'umuhondo mwiki merekeye muri Bombe Diamond y'agaciro. Football is always my life, nadako na Ruhago. Ndagusaba subscribe, ndagusaba gukora share no commentinga kugira ngo nabigana bijye bigera kuri Savio. Nuko nyine nayo makuru ndaho ndakomeye byatari meze neza kabisa. Ni byiza cyane kabisa. Mwebwe mumeze mute rero? Mutubwira muri comment, mutusharinge, mudukorere likes. Turabakeneye kabisa kandi dukomeje kubashimira, dore aba subscribers turi kugenda tuza, ni ibintu byiza cyane, turabashimiye. Yego nibyo kabisa. Uyu munsi rero turaje tubaganirire. Turaganira kuki? Tugiye kuganira kuri Arsenal, Gyökeres versus Sesko. D'accord. Ubundi wowe mu by'ukuri abafana ba Arsenal ngende guhura nabo bakambwira ariko si ibi bintu Arsenal iri kudukorera n'ibiki. Ubu niba bize kurangira nta numwe iguzi. Iravugwa kuri Benjamin Sesko cyane. Abandi bakavuga Victor Gyökeres. D'accord. Ni iki wowe muri abo babiri? Urabona ari uwe wafitinga ubundi muri game ya Arsenal? Kuko nawe umaze igihe rwose ureba game za Arsenal ubona aho ufite ikibazo. Turebere Sesko, uturebe Victor Gyökeres n'imikino ya Arsenal n'ukuntu muri Arsenal ubundi babayeho. Tubwire ninde Arsenal ikeneye mu by'ukuri. Ubundi mu buzima hari ijambo bita manque cyari cyo kubura kw'ikintu. Kubura kw'ikintu. Nukuvuga ngo manque umwaka ushize Arsenal yagize ni kubura kw'ibitego. Uburyo bw'ubusatizi bwa usko abataka bafite ibitego 9, 10. Urumva ikintu ko bene ko umwataka. Kandi maze n'igihe irinkinga ku bataka bagiye batandukanye. Aka kanya rero tutagiye mu byinshi cyane, murabizi kwigana mba nabikoze, mba nagiye mbabwira ko transfers zimeze ibice byose, muraza kunyarukiraho mu birebe muri rusange. Hari TikTok ni Dako Sport Show, hari Instagram ni Dako Sport Show, YouTube nahangano ni Dako Sport Show ndetse na za Facebook. Bagereyo bakore follow kabisa. Ego. Icyo nababwira cyo Arsenal aka kanya uko bimeze, Benjamin Sesko ni uri imbere. Kuko Arteta niwe yifuza cyane. Ariko directeur sportif wa Arsenal Andreas Berta aragira ati njewe nkuko mbona politique ya Arsenal yari aho yari igize, nyeneye umwataka utsinda ibitego cyangwa wagaragaje ko yatsinda ibitego. Ariko doubt ikaba ahantu yabitsindiye championnat Portugal iri mu championnat meza mu Burayi. Ukibaza ukavuga ati se Benjamin Sesko niwe yabitsindira mu Budage, ntibyashoboka ko yaza kabitsindira no mu Bwongereza kuko ara na mariga asa nkaho yegeranye anajenana. Ariko ikintu kimwe gihari, harimo indi detail nayo iri kugongana. Benjamin Sesko ni umwana 21 kujya kuri 22, Gyökeres 23 kuza kuri 27. Ariko Gyökeres urumva ko niwe muntu ugeze mu gihe cyo gukina umupira, igihe cyo gutwara ibikombe. Ikibazo rero kirimo hagati, Arteta akomeje kwizigama cyane kuri Sesko. Impamvu ni iyi: Sesko mu kintu agaragaje ko ashobora gutsinda ibitego bike pe. Muri seza ebyiri amaze gukinira ikipe akinira ya Leipzig ntagatsinda ibitego byinshi cyane nk'ibyo Gyökeres atsinda. Ariko uburyo abitsindamo, ubu n'uruhande rwa Sesko ndimo ndavugaho, uburyo abitsindamo, impact atanga mu mukino, kumva ibyo umutoza yamubwiye, consigne nagutumye iki, nakubwiye gukina ne, kumvira aracyari muto. Arteta rero niwe abatoza bakenera abakinnyi babumva. Akamwumva akamubwira ati ngenda ndashaka gukina bino, ndashaka kubigenza gutya, none ukaza no kugira umusaruro, ushobora gutanga passe, ko biragaragara ko Sesko atanga passe agatsinda n'ibitego. Ibyo nibyo kabisa. None rero urundi ruhande tw'inyarutso gatoya, Gyökeres ni wa mwataka utazadirecting. Umukinnyi wese mu kibuga aradirecting, ariko agomba kugiramo uburyo bunini kukubwira ngo nkeneye aba playmakers bangaye, nkeneye abakinnyi b'aba creators bangaye, none wongiye mu kiriri imbere hariya ngiye mbaho ibitego runaka. Urumva ntabwo muzamusa nk'abo umwoki w'umukino. Kandi wabonye neza mu mikino igezweho muri iyi minsi, iyi Paris Saint-Germain muri murabona ikinisha abakinnyi batatu b'imbere bashobora guhereza ibitego bose 12 cyangwa se 10 bagakora uburyo bw'ibitego 40, ariko utamenya umuntu uri bugutsinda. Ibyo bigatanga umusaruro en groupe, ugakina nyine umupira muri iyi minsi usigaye ari je collectif, ni ikipe yuzuye. Bitandukanye n'umukino wa kera wakinirwaho bw'umukino bakamwubakiraho, kubera ko muri iyi minsi ntabwo bakira abakinnyi bari top level ku buryo ushobora kuvuga ati wamutwara iminsi 40 akaba yagutwara. Birasaba ko ufite akagroupe keza, individuel ntabwo zigikora cyane. Nirimo usanga hari indi itagaragara. Urugero muri Barcelona urumva bavuga Lamine Yamal
cyane bakamukira kuri spotlight cyane nubwo adatsinda ibitego byinshi ariko niwe nako nibuvugwa ariko waza gusanga umuntu ukina biri decisive banakina biri decisive babakinnyi bakerewe mu mukino cyane harimo umukinnyi bita Pedri hakaba n'umukinnyi bita Rafinha abo ni abakinnyi ngenderwaho cyane batagaragara cyane kuri spotlight ariko bagize gute rero abatoza bose babahanga muri iyi minsi barashaka abakinnyi buzuza umubare wa 11 niyo turaje 11 mu kibuga ari nayo bavuga ngo Gardien agomba gutangiza umupira yego twigarukiye ku bataka bacu rero aho ngaho eske Arsenal mu byukuri iraza gushyiramo nde wowe kubibona ukurikije uko iri ku isoko okay njewe ku giti cyanje nkurikije uko iri ku isoko ndi kubona bari kufokasinga cyane kuri Sisco kandi nanjye nkavuga ati ntabwo nahita njya kublaminga cyangwa njudginga cyane vuga ngo Sisco si umuntu udashoboye urumva kubera ko buriya n'ikipe akinira ntabwo ari ikipe ya Danger Leipzig buriya n'ikipe isanzwe we ku bantu baza Visimoni n'abantu basanzwe ntabwo ari ikipe ikomeye cyane kuburyo yatanga akazi sibyo ko niba unabizi neza zose zirangiye ntabwo yikarifiye mu mikino ya Champions League even na Europa ntiri best ntizakina imikino y'i Burayi ari nayo mpamvu ba Sisco bavuze ati turagiye uri kumva ariko kano kanya nka Arsenal ko nje nyibona nibyo kuko Arteta afite uburyo mubona Sisco afite uburyo abona n'imikino yamukinisha yanamwumva n'umwana yanamurebamo n'uburyo buzaza bwejo wundi ariko aranahenze cyane cyo mu kibuga arahenze cyane kurusha Gyökeres nubwo president nkuko rero babwiye president wa wiriya kipe Sporting SP yavuze ngo ntago nagurisha umukinnyi nk'inyanya cyangwa nk'igishiko cy'imineke ufite statistics zimeze kure yavuga Gyökeres ubwo yamuzamura igiciro twitega rero nubwo ngo icyo navuga Arsenal mbona ko ngiye cyane mwataka umufinisha kurusha ko ikeneye umukinnyi ukina na bagenzi be yego kuko ibyo ngibyo na Kayi arabishoboye Kayi usanzwe uhari arabishoboye ahubwo ninde uzaza gutera ubwoba Kayi uri buze no kongera ibitego muri Arsenal kugira ngo turebe yuko za mvugo bahora bayiserereza ngo next season yenda yagira ikikora mu minsi irinde hari abanyamakuru nakurikiranye mu minsi ishize y'abanyarwanda bavuga bati se niba Kayi arimo arakora umwitozo ungana kuri agaterura icyuma mwarayibonye ukuntu yabaye muri iyi minsi ukabugiye kuzana Benjamin Sesko Kayi yarasanzwe akora ibirenze bya Benjamin Sesko mu Bwongereza Kayi arajya yiryamira ariko uzanye Gyökeres utsinda ibitego 70 uko uburyo 73 muri mu mwaka muri season Kayi araza kugongera umwitozo ibyo nibyo kabisa yego rero icyo navuga cyo nanasorezaho muri Arsenal kuri bano bataka bombi icyo Arteta bukorere ni umutoza mukuru yiyobora afite ni manager afite uburenganzira gukora icyo ashaka sibyo ni n'umwataka w'umuhanga yari simusuzugwe Sesko ariko calibre ya championnat y'Ubwongereza ni neza na championnat zindi simbitekereza ikindi gikurikiranywaho championnat Portugal nayo ntabwo tuzize tuvuga ngo ibintu yakoze muri Portugal Gyökeres yaza akabikora no mu Bwongereza icyo nakubwiye umuntu uri gutsinda ibitego byinshi wamutrustinga kurusha kuko niwe muntu bakeneye rega yego ari nabo vona Andreas Bert aravuga ati burakoro wenga ngo yakoreye inama bombi aravuga ati mutekereze ko icyo kintu gikemuke kabisa igihe nikibeshya Gyökeres rero mbona nje wari we mwataka Arsenal ikeneye kugira ngo produire fini bro babone ibikombe bamaze imyaka myinshi kabiri rero igihe bura nikibeshya reka tubitega amaso turebe icyo umutoza ari buze guhitamo kandi ko ari buzabakinisha yego tuzere kureba iko hari icyo Arsenal yaza guhindura ariko muraza kuduha comment nawe mutubwire ko mubibona murabibona mute mwebwe bakunzi badako sport show muze mutubwire hanga muri comment turabakeneye ese nyuma yuko mudafite icyizere ko azamugura muri kubona bwo bundi nagura uwo azabaguze ari amahitamo meza baze batubwire kabisa dako rero twihute tubwire abantu bacu turajya noneho muri Barcelona usubira hari hirya turebe hari umuhungu rwose waciye ibintu Nico Williams rwose turamubona muri equipe nationale akina neza ariko muri equipe ya Athletic Club ntabwo ari umukinnyi ukomeye cyane ese kujya muri Barcelona koko ikeneye service za Nico Williams yego ese hari icyo byaba bimaze kuba ahurira na ruwa rubyiruko rwose mu ikipe y'igihugu ese ntabwo byamufasha cyane nawe kuzamura uburyo asanzwe akina akaba mwiza nkuko tumubona ari mwiza muri equipe nationale akaba yanaba mwiza muri Barcelona ubibona ute transfer ya Nico Williams muri Barcelona urayivuga wicyo urayibona gute yego bura nta kabura imvano iyo umuntu agiye kuba mu muntu uri big ugomba no kujya mu bintu biri big nahoze nkubwira ko hari abakinnyi bakina muri Real Madrid ariko batari ku rwego rwa Danger ariko ko bakina mu ikipe nziza bagapopinga sibyo rero buriya nanone Nico Williams iyo ukina muri Athletic Club
ugahamagarwa mu ikipe nationale nka Espagne iri ikipe nziza igihe n'abakinnyi beza yari yubatse none kirenze kuri ibyo La Fuente akavuga ati uyu mukinnyi ngomba kumubanza mu kibuga bro uzukubanza mu kipe y'igihugu ya Espagne mu kipe y'igihugu ya Espagne uzuko bura mukuru we Nico Williams Inaki Williams akina ikipe muri Afrika arya kiniriye bro Ghana uzuko akina Ghana uzuko atabonye umwanya ntabwo yari kubona umwanya muri Espagne yari kukura biragaragara ko mwana rwose afite impano ikomeye ahubwo ndagira ngo tubwire nyine imikinire ya Nico Williams muri Barcelona urebye ukuntu Barcelona isanzwe ikina niye service ari buze kuzana niho ngana ndagira ngo mbanza mwereka ko Nico Williams nta gashidikama ko afite impano sibyo ari mu bana bato bari kuzamuka muri iyi myaka bavuza umupira twaramubonye muri Euro twaramubonye muri iyi minsi naho kuko no ku mukino wa Portugal wabonye ko ari watanga ama service gusa yego Lamine Yamal yari yabuze urukumva so Atletico Club yasubiye inyuma muri rusange pe biragaragara n'ubwo ahantu herereye urahabona sinzi niba uhazi muri championnat Espagne no kuvuga ngo rero Nico Williams transfer yarabaye mu myaka ishize bakora linki Barcelona yamukenera cyane yashaka gukoresha uruhande rwa Lamine Yamal na Nico Williams ni n'abana bafite partnership bafite n'urukundo urabibona muri Espagne babyina baserebura Lamine Yamal abonye amafoto ari gushyira hanze avuga ati byanshimisha cyane nkubonye turi kumwe hanga turyohewe twakora ibintu bitangaje abari magic Barcelona rero yaje kubivaho ijya kuri uwo bita Dani Olmo iranamwinjiza pe kubw'impamvu z'uko babonaga ko Athletic Club ifasha umushahara uriya mutipe irawongeje isinaniza amakipe noneho rero ikintu cyabayeho sasa this time nuvuga ngo Barcelona yagarutse ishaka none Nico Williams ko yavuze ko umwaka utaha izagaruka muri deal urabizi ko Laporta ndetse na Deco baravuze ko bazagarukamo ariko ntabwo byayoroheye yagezemo isanga after release close 58 si nyinshi pe banayisha no mu pengeri ko bari bafite n'ikibazo cya crise muri Barcelona biza ko baretse muri Mexico cyakize ngo binjije amafaranga menshi yo si release close ya danger ahubwo ikibazo umupeta amafaranga yembwa ni menshi cyane Barcelona kumva ntiyayamuhemba bakozeho rirashya begera hirya baravuga ati no jamais reka bazana kwerura baravuga ati uwo bita Laporta tuvuye muri deal turayamanitse aribwo bahitaga batangira kwinjira kuri Rashford batangiye kwinjira kuri Luis Diaz muri Liverpool Luis Diaz miliyoni 70 bana basaga Liverpool urukumva bayizana kuri Perisic ura muri PSV Eindhoven mu Holland akavuga ati Perisic ni yaduhenda no mukinnyi mukuru yazana experience ariko twamugura make tukanamwimba biki bakavuga ati Rashford ni umukinnyi umaze kumenyera amarushanwa umukinnyi umaze gukurira mu mupira no mukinnyi twahaza tugasunika nakaza akaba yatanga ama service niba mu backup Rashford ashaka no kugabanya umushahara kugira ngo ajye muri Barcelona n'ibintu byose arabigabanya byose ariko nawe bakamuna miliyoni 40 ntago bahita bamugura bagashaka kumufata kuntizanya ko bagashyamo risk kugira ngo twazamugura cyangwa tugashyamo penalty mu gihe tutamuguze Luis Diaz niyo yipriority naho cyane turamushaka cyane ariko Liverpool nayo kabibambika bikimukeneye dushaka kumurekura zira amande za Barcelona ziriho Lamine Yamal urundi ruhande ruriho Nico Williams bari kwatakisha kabisura mwataka wabo nubwo amaze kugira imyaka ariko aracyari Lewandowski yaba ari umuriro wokotera yaba ari umuriro wokotera kure ni nayo mpamvu yego nibyo ni nayo mpamvu Rashford bamushagamo cyane kubera ko afite ubushobozi bwo kuba yakina nimero 9 na nimero no ku ruhande nuvuga ngo Lewandowski yabuze Rashford bamushyira kuko Ronaldo na Ferran Torres ntago nubwo byanira kubwiye gukina mu ikipe nziza ariko urwego rwawe rutari rwaba rwarundi rushininga fresh kabisa abakunzi ba Barcelona namwe muze mutubwire mwiteguye gute abo bana kubabona uruhande rumwe rwa Lamine urundi ruriho Nico Williams biraza kuba bimeze bite mu munota umwe rero mu munota umwe kuri deal Nico Williams Nico Williams ubwe yisabi we n'aba agent be bagiye hariya kwa Barcelona bajya gusura aba director sportif biri akipe n'abashinzwe kugura no kugurisha mu kipe ya Barcelona baravuga ati turashaka kuza muri Barcelona kugeza kuri level yavuze ngo njyewe andi makipe nshaka miliyoni 20 zo kumushahara ariko Barcelona 12 bro urumva ko Nico Williams arashaka kujya mu kipe ya Barcelona urumva yuko arayikeneye kandi Barcelona yikeneye services Barcelona ikeneye gutanga igisubizo vuba bwangu ibiganiro bihari kano kanya rero Barcelona irimira reba uburyo izatanga bino biganiro kuganira kuri release clause bayimuragana ku mushahara w'ukuntu byagenda nyine Lamine urampete nako Nico Williams yamaze kwiyumvamo ko yakina muri Barcelona ishimero n'icyo kintu cya mbere none ko ufite services z'abarapete uruhande rumwe rw'ishanyarazi n'urundi rw'ishanyarazi Rafinha yatakina 10 kabisa abafana ba Barcelona ashaka kuzabura umwanya wako utaha
ikintu mugishyire mu bwonko. Bafana ba Barcelona namwe muze mutubwire ni ibintu byiza cyane birumvikana. Twihuse cyane rero turashaka ko abantu bacu tugenda tukabanyuriramo. Dako hari ikipe rwose twabonaga nk'ikipe imaze kugira intege nkeya, ikipe rwose yatakaje abakinnyi bayo, igira ibibazo bya Rodri, ikipe Man City. Man City imaze gukora transferi zigaragara. Ndashaka utunyurire muri zino transfer za Man City. Man City imaze kwinjizamo abakinnyi beza namubyibuka neza, yinjizemo ba Kozanovu, yinjizamo Nico Gonzalez muri Mediane, muri zino mpera z'ishampiyona nyine yashize. Ishyiramo na Omar Marmoush, murabyibuka neza. Aka kanya rero ikoza transfer nziza cyane $130. Guardiola ni umutoza w'umuhanga uzi kureba abakinnyi beza. Yafashe Atiri Nuri kuri gatatu imuvanye muri Wolverhampton. Ifata umukinnyi Tijan Ledaz mu ikipe ya Arsenal mu petu uzi gukora imikinire myiza, gukora transition, guhindukira umupira, gukina duel, kujya muri duel, umukinnyi cyo gutanga services zo gutanga passe, ibitego muri rusange akina neza. Mbibutse ko nawe umuntu wari wasimbuye De Jong uramukinnyi muri Barcelona igihe yaravunitse mu ikipe y'igihugu cy'u Buholandi. Uwo nawe yamwinjijemo. Yifata umukinnyi kuva mwase muri AC Milan. None ifashe n'umukinnyi bita Ryan Cherki kuva mu ikipe ya Olympique Lyon. Iramwinjije nawe abakinnyi batatu. Iyi Man City umwaka utaha iza imeze neza, tugiye no kwijajingira no mu gikombe cy'isi cy'ama club. Iraza kuba iryoshye. Man City ifite nyine uburyo yiyubatse bushyashya, Guardiola gutangira ibintu bishyashya. Ikindi nakwibutsa cyo kanya nuko yaba Kevin De Bruyne yarasohotse, yaba Grealish yaragiye, yaba Foden nawe bamaze iminsi barimo baravuga ngo mwibanga rikomeye cyane ashobora kuba nawe agiye gusohoka. So ibintu bikomeye rero cyane bya hatari nuko Man City ikintu kigaragara yari imaze iminsi igaragara nkuko watangiye bivuga ngo yarananiwe, ariko Guardiola mu mpamvu zatumye adashaka gusohoka muri ya kipe no kugira ngo yongere afate Man City ayisubize ubudahangarwa yahoranye. Man City rero ikintu gikomeye cyane kano kanya, iyi City umwaka utaha igomba kwitegwa, izaba ikina ibintu bishyashya, aba playmakers mushyashya, Ryan Cherki ko yashaka no bita Gibbs White wo mu ikipe ya Nottingham, ariko bahisemo Ryan Cherki season nayo bazamugumaho. Guardiola watangaje aravuga ngo sinshaka ko mu abakinnyi benshi, kuko ni mu abakinnyi benshi cyane ngewe nzasezera. Gutakaza Kevin De Bruyne nta kintu biri buze kuyihungabanyaho. Of course biraza gutanga icyuho mu hamwe ya kipe, kuko n'ubundi yatakaje namo n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye, n'abakaruka bose baragiye. Kuko ndavuga ndumva na Odessa Moreira ngo nayo barashaka gusohokamo, kuko ngo bashaka kuramugade Diego Costa w'ikipe ya Portugal, ngo barashaka kumujyana w'ikipe ya FC Porto ndetse na Portugal ikipe y'igihugu. No kuvuga ngo biraza gutanga icyope, biraza kugira ikintu bitanga, ariko nk'umutactice Guardiola agiye kure mu bundi buryo bushyashya bwo gukina. Ni ibintu bishyashya nyine birimo abakinnyi bashyashya. Niyo wabonye Marmoush ni umukinnyi mwiza, kandi n'abanga Ryan Cherki warebye umukino wo Ufaransa na Espagne. Yes, ni umuntu mwiza cyane. Iminota 20 yakinnye, yatanze assist, atsinda igitego cyiza. Urumva aranje atanga akora creating n'uburyo butatu buvamo ibitego. Uriya nawe nabonye rwose arishanyarazi pe. Hano uvuze bwaje gusohoka muri iyi minsi mu myitozo atera imipira 8 ha 9 gutyo, bagira bakamubwira ati rekera aho ngaho, bamutera baro ayifunga arekuramo rapide. N'umukinnyi mwiza cyane vraiment, aho ngaho ni sawa cyane. Man City rero umwaka utaha ni imwe mu makipe tugomba kuzategereza ko iza imeze neza, ndetse n'ikipe ya Real Madrid ebana kabisa ndikumva agomba kuzameze neza. Yego none se ubu ngubu rero urabizi turi mu gikombe cy'isi. Yego, igikombe cy'isi cy'ama club. Yego turi kugikurikirana. Aho igikombe cy'isi cy'ama club kigeze ubu ngubu urabibona gute? Ese imikino habanje kubaho ibibazo by'Abanyamerika, wabonye ko imikino yari yarashyizwe ku kiciro cyo hejuru cyane, baza kwigabanyiriza ibiciro. Iriya mikino ubwitabire bwayo ntago burimo kuba bwiza cyane ku mastade, rimwe na rimwe abakinnyi abafana ntago ari benshi, ubundi abafana bari kuboneka. Imikinire noneho uri kwikurikirana imikino myinshi warayirebye. Nicyo watubwira kuri kino gikombe cy'isi? Ari kuri ya forma ishaje, ari no kuri no forma, we nk'umusesenguzi wa football kutuzi ko nta football urabibona gute? Iki gikombe cy'isi urakibona gute? Na format nshyashya urayibona gute? Okay, nje uko mbibona forma yo ntago nyishidikanyaho, forma yagomba guhinduka. Birabyo gufata ikipe ikajya gutangira mu bice, nubwo mbona niziza zishobora gutuma na ligue ibiha, gufata ikipe ikatsinda ibitego 10 hari ukuntu abantu bahita bumva ko iryo rushanwa ridakomeye cyane. Urumva bura ntago byaterwa nuko se yenda tukiri mu gihe cyama group stages. Bura nimara gucayuka tugeze muri knockout stages, irushanwa niribuze kuryo dako. No kuvuga ngo ibyo niyo ndi kugusegura, ndimo nakubwira ni impamvu wabonaga badakunda gufata amakipe
ngo y'Iburaya ngako yagure abakinyi bahenze bahemba amafaranga menshi ngo bayahuza n'aya makipe ubona nk'aya ngaya iriya ikipe ifite abantu bogosha bayita Auckland City muri New Zealand ikipe muri Australia iriya kipe akantu gasekeje Evan bari abantu burya ngo uhembwa menshi ahembwa 500 by'amanyarwanda 500 by'amanyarwanda urumva ko mu Rwanda bamwe no kuvuga ngo niyo mpamvu nyine usanga bari barabyanze bakavuga ati tujye igistajya mu kimwe cya kane ikipe y'Iburayi izikomerezeho ari amakipe nyine urumva underrated sinzi niba ariko bavuga underrated ariko twibuke ko nanone football unites people oya ibyo ngibyo turabyumva ariko nanone ari bibora bita kubaka ligue ese wirirwa ucuruza ligue yawe uzi ko uzara produits zihenze ukazerekana urumva ku giciro cy'amake ku mupira no wa bose dako ni wa bose ariko nanone no wa bose iyo ngiye ikomeye igomba guhura n'intoya nyine kuko yujuje criteria zituma ko igomba kuba mu gikombe cy'isi ariko twemeranye ko n'umupira nibwo ari wa bose hari ikipe imanuka n'izamuka ariko none mu gihe yujuje criteria yo gikombe cy'isi mu gihe yujuje criteria ahubwo ntekereza ko criteria ushobora kuba barazibeshyeho nicyo kintu bagomba kuzahindura hari nk'imigabane numva nge badakwiye kuzajya barekurira nose nk'umuntu uza ikipe imuhagarariye irimo abakomisiyoneri none se mu gihe nyine bafite confederation dako mu gihe bafite iyo confederation njye ndumva bagomba kubatumira kuko ni football unites people nose kuki babifata bimwe bakabigira amateri ibindi bakabigira profession ariko byose ni football uzareba abakapiteni bo muri kino gikombe cy'isi n'ibintu abanyamakuru bose twicaho turavuga duti iriya kipe igiye guhura na Bayern ikinamo abantu bameze kuriya abakapiteni b'igikombe cy'isi bari kwambara armband zanditseho ngo football unites people ibyo bintu tubyumve ko ari amahoro so yego twirondere ku kijyanye wenda n'ukuntu irushanwa rimeze muri kuzibona gute okay nibwo rigitangira nta bintu byadanje byaye byabamo uretse nka kara kaburo kabayemo kajuru nimugoroba kuri Chelsea Jesse kabura abantu benshi bashobora kuba batakabonye ariko umuntu wakabonye yumiwe Jesse birukanse bajya kuyishaka kandi ari kuri bande ahagaze aho ngarinde gusa yarahagaze kantu kansekeje nanjye uretse abantu bakabonye duhurire muri comment uretse nk'ishyaka naraye mbonye kuri Boca Junior ndetse na Benfica amakarita 3 bro Boca Junior yabonye igikarita ku minota 45 ifite ibitego bibiri irakomeza ihangana nabyo ariko Benfica nayo iza kugerageza irabyishyura nubwo Boca Junior yitwaye neza yari game nziza umukino wa mbere wabaye ari Hilal yo muri Afrika y'Ikairo kina na Messi umugardi w'ikipe ya Inter Miami akagaragaza ko ari ku rwego rwiza akabona homme du match Estavo nawe hariya muri Palmeiras akina nawe yagaragaje urwego rwiza abona homme du match nubwo banganje 0-0 n'uriya mukino wa Bayern bitega 10 wabaye gitangaza Atletico Madrid na Paris Saint-Germain ira match d'accord ira Paris Saint-Germain somero ko turakore d'accord Paris Saint-Germain irakomeye bijyanye nuko Paris Saint-Germain yiyubatse amari bagitwara d'accord wari tare ugitwara ira Paris Saint-Germain ntago ndabona ikipe ya Alonso kubera ko niba ufite Trent Alexander-Arnold ufite Mbappe na Vini na PS yabo yize kandi Arnold urabizi ko ashobora guterura ballon muri espace muri metero 40 akayohereza ukaba ufite Jude w'umuhanga nubwo arwaye urutugu ufite Valverde ukaba ufite none Alonso ufata abakinnyi b'abana batazwi from nowhere agafata umukinnyi nka Florian Wirtz akamugurisha miliyoni 130 nge ntabwo mbona ko iyi Bayern kuzo nayigurishije uriya mukinnyi ngo Florian Wirtz na Alonso ko Alonso niwe ugeze Florian Wirtz kuriye man uzi ko Florian Wirtz bamuguze 500 yawana kabisa ahubwo 200 bro urukumva bro none utekereza rero sasa Alonso nge nekereza ko Alonso Real Madrid ntabwo turabona ukuntu ikina ubuhuze bwayo turaza kwireba uyu mugoroba ariko Man City Real Madrid na Paris Saint-Germain zifite amakipe meza ewana Chelsea urayibona gusa ko Paris Saint-Germain ikintu yirusha yari yubatse so igikombe cy'isi rero igikombe cy'isi cyo uko byagenda kose forma ni nziza ni ikintu cyo kwitaho tukareba reka tukirebe kiraryoshye yego nta mikino myinshi irabikomeye kereka nk'aka ka Chelsea kare kabaye ninjoro ngiye mbona nka Chelsea yatsinze ibitego bikeya na performance ntabwo ari nziza cyane namwe abafana ba Chelsea muze mutubwire Chelsea ifite ibibazo byo kuba uburyo bw'imbere ari imbere y'izamu hariya ariko afite amakosa menshi baracyakina urana amakipe agiye akomeye iyo bageze imbere muri surface niho baturiza bagakora ibintu byibishyashya nyine batari bigeze bakora batuje ariko rero ko Chelsea igera imbere kataka bakajagari buri wese arashaka guterana izamu niba babonye Paul marasha guterera buri baro zose
bafite inyota biragaragara ko akiri muri meforme ariko araza kugaruka kuko arashyigikiwe so gusa top level urundi rwego bro Chelsea ifite mediane nziza bro Caicedo kuri top level Enzo Fernandez kuri top Enzo Fernandez yamaze kugaruka yabaye wa Enzo muri Argentine nibyo yes ewana kabisa abakunzi rero badako sport show turahari igikombe cy'isi turaza kujya tubahereza updates za buri munsi turi muri transfer dore ko nuze gusoza yavuze kuri Mikel aragira ati turabizi neza ko Obi Mikel turabizi neza yamanemerero urabizi umuriro yatwigaga Jackson buri munsi amutwika buri munsi batwise umwataka wa Chelsea ntabwo reka naraswata cyane bashaka undi mwataka yavuze ati no turabizi neza ko abafana ba Chelsea aho bicaye bose ntabwo ari Liam Delap bari bakeneye umwataka bakeneye Victor Osimhen bakeneye umwataka gutsinda ibitego urukumva ati Liam Delap tukwifurije amahirwe masa ariko turabizi neza ko Liam Delap wowe ntabwo uzatera ubwoba James nako Jackson biragaragara ko kugeza izi saha Jackson azakomeza bari uyoboye harakwe mu ruhando rwo kwataka ntabwo Liam Delap ari umwataka uje gutanga ikinyuranyo nawe n'umwataka wa projet abafana ba Chelsea taho mwicaye mwese turabizi neza turabihuzaho ngende Mikel ndabivuze dukeneye umwataka nimero 9 y'abanyawe ahita n'amentioninga bro Osimhen aramuvuga ese abafana b'ikipe ya Chelsea kuko murabona ko Liam Delap yamabonye performance arakoze nibaze je nabonye akana keza kagahanga urabona ko akinana n'abandi dukeneye kumubona none watsinda ibitego kuko yaraye yatanze assist none turaza kumureba yenda bamuhaye iminota ntabwo wahita uvuga ngo yenda ngo n'umuntu ngo acibicika ngo n'ibiki ariko nanone njye nabonye aratuje muri ibintu akina ni ibintu by'umupira w'amaguru bitandukanye na Jackson reka tuze kumureba noneho tuze kureba ibyo ari byo ni byiza cyane rero muze bafana bacu bafana badako sport show ni umuryango muze mukore subscribe mukore comments mukore ama likes turabakeneye turahari rero ntabwo muzongera kutubura Saviniza bagarutse abaduhari ndahari cyane ndahari rugby nizeye ko yakoye kuye oya rugby nawe ni umukino wanjye ntabwo ndibuze kuburayo ariko ndahari turaza kubaha tuje guhereza abantu show turabaha show ese mwaryoye bundi muze nkano mutubwire turabakeneye rwose bana turabashimiye kandi mu ruganiriro wana twandikira kuri imbuga zacu katubwira ati ndashaka ko tuganira niba uzi ko wiyaminiye ku mupira ngwino kabisa ngwino kuri TikTok dufite ikiganiro tugiye kubaroncingira gishyashya kimeze neza jezi hano umufana agiye kuzajya yitahana ebana kabisa bitewe na performance nawe zawe ibyo nibyo ebana turabashimiye rero abakunzi ba Dako Sport Show yego ebana nizere yuko twari turi kumwe mwaryohewe ibintu ari byiza bimeze neza mwari kumwe n'umuhungu wanyu Savio umuhungu wa Nyagasani n'umuhondo mwigimere kire muri bombe mu Agaciro Football is always my life na Dako na Ruhago ndabashimiye cyane peace up bye bye